من خلق السماوات والارض آیا سوک دے چی پیدا کری اسمان نظم کا وانزل لکم من السماء ماء اراوروی تاثر اسمان دا طرف نوبو فانبتنا بی حدائق ذات بہجان رازر غنکری تاثر پریوبو بانے باغنا تازہ تازہ ما کان لکم ان تنبتو شجران نشی گرے استاس بطاقت کے رازرغن کے دریدہ بوٹیم ایلہم اللہ ایدری کارنو کا ان کے اشتد اللہ مرگرینا بل ہم قوم یادلون بلکہ قوم دی چا اللہ سر نور خلق برابری یاد حق ناوری امن جعل اللفظ قرارا آیا سوک دا غزا چی غزل ازم کٹینگا وجعل خلالا انہارا اور پیدا کری دیمینس کے نیرون سندنا وجعل لها رواسیا جوکڑی دلید ٹنگور دپار غرنا وجعل بین البحرین حاجزا اور پیدا کری پمند دو قسم دریابن کے پردہ ایلہم اللہ اشتر کارون زموارد اللہ مرگرے بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ دیر در خلقنا پوین لریم امن یجیب المضطر اذا دعا آیا سوک دے غزات چی قبل دیر ناچار اللہ دعا کل چاہنے غاڑیم ویکشف السوء لرکی مصیبتنا ٹول ویجعلکم خلفاء الارض وگرزی تاسو پیبل پسی خلیفگان قزمک کی الہم اللہ اشتر ذکارن زموار سوک دا اللہ مرگرے قلیلا ما تذکرن لگ نصیت قبل تاسو امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر آیا سوک دے چلار خیتا تپتیرو دوشو دریابنو کے ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمت اسوک رالیگی ہواگانی زیر ورکن کی مخی رحمت دانا ایلہم اللہ اشتر کارون واقدار اللہ مرگر تعالی اللہ وما یشرکون اوچد اللہ دائن شریو سر شرکان جوڑیم امن یبدأ الخلق ثم یعیدون آیا سوک دے چاول پیدائشور کی ہو بیاوے دوبارن کی ومن یرزقکم من السماء والارض اسوک تاسلہ روزی در کی اسمان عظم کی طرفنا وَإِلَٰهُمَّ لَا يَشْتَرِدْ ذِكَارٌ وَاقْدَارُ دَلَّا مَرْگَرَيْن قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تو روڑے تاسو یقینی دلیل تاسو کا تاسو رشتینی ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ تو اے نبی ندی عالم آسوک چلی اسمانوں کی آسوک چزمکا کریم پپٹو خبر باندے لیکن یا اللہ علم دے وما یشعرون ایان یبعثون ان پوئی دا مخلوق کلا چی دوبارہ کلا پورتکیم بل ادارک علم فی الاخرہ بلکی بنشر دی علم دا آخرت پبارکی بل ہم فی شک منہا بلکی دی دائن بشکی بل ہم منہا عمون بلکی دی دائن راندریم وقال الذین کفروا وعیدہ کافر خلق ایزا کننا ترابا وآباؤنا کلچم خورشو زمگ مشران اینا لمخرجون من بخا مخار استلکیو دوبارا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل یقینا وعدشو من سردا من غوزم مشران سردین مخین ان هذا الا ساطیر الاولین نردا مگر دروق سیری دروق القوم قل سیروا فی الارض تو آیا اگر تاسوز مککیم فانظروا نگرے پیبرس سرائے کیف کان عاقبت المجرمین جس رنگ و انجام دا مجرمان خلقوم ولا تحزن علیہم وخفقان مخکار وردری بوارکین ولا تکن فی ضیق مما یمکرون اما کے گا پتنگ سیاکی دائی چلون ناشری کی استاب خلاف کے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور دیوائی کلوئی دا وعدر دوبار جون یا دا عذاب کا تاسو رشتنی ہے قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَاتَ نِزْدِيدَ شِدَرُ بَرَسِي تاس تباز یا غازاب چی تاسو بتلوار غاڑے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
یقیناً رب خواند فضل دے بخلقو ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن دیر دین دا اللہ شکر نہ کئی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ایقیناً رب خامخاپوئی بائے چپٹی سینے اور سشری اخکار کئی وما من غائبة في السماء والأرض نشتے اس پٹ شیب آسمان کے اور نبضمک کی اللہ فی کتاب مبین مگر داب کتاب اخکار کی ان هذا القرآن یقینا قرآن یقص على بنی اسرائیل بیانی بنی اسرائیل وانے اکثر الذین هم فی یختلفون آڑے مسئلے شری بائے کے اختلاف کئیم وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یقیناً قرآن خامخواہ ہدایت دے اور رحمت دے ایمان والو لرام ان ربک یقضی بینہم بحکم یقیناً ربا فیصلو کی دری درمن بقیامت کی بخل حکم وهو العزیز العلیم اللہ ضرور علم والدین فتوکل علی اللہ نزعان اصفار پا اللہ باندے انکا علی الحق المبین یقیناً تے پا حق کار باندے انک لا تسمع الموتى یقیناً تاور والنشکل امروتا ولا تسمع ثم دعاؤنا والکول شکون تربلنیم اذا واللو مدبرین کلشوگزی شاکون کی وما انت بحادل امین ضلالتیم انیتو راب بشکون کے رندول ردائی دا گمرائنان ان تسمع تاور والنشکل اللہ من یومن بیآیاتنا مگر آشات شیمان لری زمن پایتنو فهم مسلمون بیاد آیتا بداریم کئیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ وَكَلَ چرانی زیشی فیصلت قامت پر خلقوم اخرجنا لهم دابتا من الارض رو باسو منگا دیل ریا وزنا وردز مکنا تکلمون ددی سرب سخت خبری کئیم ان الناس کانون بیاتنا لا یوقنون دادری وجنا چدا خلق زمون پایتن وانی یقین نکئیم ویوم نحشر من کل امت فوجا اب کمر شراجم بکم دار امتنا یوڈلا ممن یکذب بآیاتنا داشانا چزم آیتنا درو جنگنی فهم یوزون دیوا تقسیم دیشی پا مختلف ایسو کے حتی اذا جاؤں کلشدی راشیم قال اللہ بدے تپوس گیا کذبتم بیاتی آیتا و زمایتنا درو جنگل ولم تحیطو بها علما تاسوا بخبر لم نورا گر کریم اما اذا کنتم تعملون وکنسا عملون کولتاسو وقال قول علیہم بما ظلمون عرابشی فیصل دازا پری پسود ظلمون دری فهم لا ينتقون دیوائس خبر نشکلیم علم يروا خلق دمم نگوری انا جعلنا اللیل لیسکنون فیم چمگا پیدا کر رشپت یری والا دیا بار شریف کے رانو کی والنہار مبصرا وزرنا والا شریف کے کسبو کی ان فی ذالک الآیات لقوم یومنون یقیناً پر نظام کے در دلیل قوم درہ شیمان روڑیم ویوم ينفق فی السور وپکمر شپکے بوشی بشکیلائی کے ففزعنوا بيده من في السماوات ومن في الأرض اسمان وعلى عظمك وعلى إلا من شاء الله مگر اسوک شاء الله غواری دائی بچکول وكل نتعو داخرین طول برازی اللہ تعجزی کون کی وترى الجبال تريقون تحسبها جامدة چگمان فکے تکلک وهي تمر مر السحاب آبور تیری پشاند تیرے دل دوریم سن اللہ اللذی یتقن کل شیء گوڑے جوڑخ دا اللہ تعالی چی مضبوطی پیدا کرے ارسیز انہو خبیر بما تفعلون یقین اللہ خبردار دے پائے کارون چی تاسوی کوئے من جا بالحسنت فلو خیر منها چاشرات لگل پا قیامت کے پا خیستکار دل پارا غور بدلی دائے دوجیم وهم من فضع يومئذ آمنون ادا خلق بدکبرات تغرزن پامنویم ومن جاء بالسیئت او کچارات لنکر قیامت کی بغٹ بدین فکبت جو فی النار وبغرز ولشیرین مخون پور کی
هل تجزون الا ما كنتم تعملون ولکی وبدل شجر کے تاسو مگر عملون چتاسو کول قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها و نبی یقینا ما تعمر شعرهم چی بندگی و خاص کوم در رب در خار حور رب دے چی دے عزت ورکڑے ولہو کل شئین و دا پہ اختیار کے ارسلیم وامرت ان نکون من المسلمین اما تعمر کرشے چی دشم دتابداری کون کن بعمل کی وان نتلو القرآن وما تعمر شعرے چی قرآن ببیانو فمن احتدى کچائد آیتون دا قرآن فإنما احتدی لنفسهم یقینا ہدایت ممین اخبل فیل لرام ومن ضل فقل انما انا من المنذرین السوق چی گمراشد قرآن و توعا یقینا زخو بس دیر ورکن کنائم وقل الحمدللہ ویتول صفتنا دولوحیت دی واللہیم سیوریکم آیاتی زرچ خیبا اللہ تعصقل دلیلنا فتعرفونا نتاصب پی جنائی وما ربک بغافل اما تعملون نرسا رب غافل دائمرنا چتاسوی کوئیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین دایت ندی داغ کتاب چبان ان کے دے دا حق و باطل نتلو علیک من نبی موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون بیانون پتاوان دے بعد دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون نام پرشتیا سرام د پار د فیدو دای قوم چیمان روڑی ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یقینا فرعون لوی کڑوا پائز مکہ کے او گرزلو سیدن کی دائے مختلف ڈلے کمزور کولی یو ڈل دائینا یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم علا لولی زامن دائی وبحیا کولی زنان دائی انہو کان من المفسدین یقیناً دیو دا فساد کو ان کو نام وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ اغوختمون چہ احسانو کو باشا چہ کمزوری شو بائے ملکے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ او گردو آغیل رام مشران دین او گردو آغیل روارسان دائے ملک ونمکن لهم فی الارض او طاقتور کو مودی لرا بزمکہ کے ونری فرعون وہامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون او خیو فرعون و حامان تا او دائی لخکر تا دا طرف داغ بنی اسرائیلنا حق شے چیدی تیرکولا واوحینا الى ام موسیٰ ان ارضعی او پٹ حکم لے گا منگا مور دا موسیٰ علیہ السلام تا چپے ورکوا دے بچی لرام فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ نو کلچی او یرگی پدباندے
نواشوا دلرا بدریاب کے ولا تخافی ولا تحزنی او میری گا دد ہلاکی دلنا او مغم جنکیا دد بجدائے انا رادوه الیک وجعلوه من المرسلین یقیناً منگا واپس گرزون کیوں دلرتا تا او گرزون کیوں دلرا د پیغمبرانو نام فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا روچت کو دلرا دایو بونا فرعونانو عاقبت دارے چشی دلرا دشمن نو غم ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين یقیناً فرعون و حامان او داغی لخکرے اوڑے خطاکار وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك اویل خزید فرعون دا یخوالے دستر کو زمارے استابئیم لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا امید دے چھ نفع براکی منگتا یا بے اگرزو بشانت دبچیم وهم لا يشعرون او حال دارے دین پیدل واصبح فؤاد ام موسى فارغا او شو زړه د مور د موسی علیہ السلام خالی صبر نام ان کادت لتبدی به لولا ربطنا على قلبها یقیناً نزدې وا چې خامخا ښکار کړې حال داغو کلک والے نوے راوسے من داغے بدڑم لتکون من المؤمنین دادی دا پارا چشید یقین کو ان کو نا دا اللہ پا وعدا وقالت لأخته قصیم ویل مورد موسیٰ علیہ السلام خور داغتا ورپسی دام فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون نائے قتل دتا دلرنا او حال دائے چدا فرعونیان نپیدل چدائے خوردام وحرمنا عليه المراضع من قبل او بنکڑو منگا پدبانے پیور کو ان کی زنانا مخی درات للو دمورنائے فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم نویل دا خوریم آیا اخیم زتاوستا او کورنیم پالنا بکی ددستاسو دپارام وهم له ناصحون او آغیری دد پارا خیر خواہان فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن واپس گرزو منگا دے دا مورتا دید پارا چی یخشی سترگی دا گئے او نغم جنکیم وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور دید پارائے چھ علم زیاد چی بدے خبرائے چھ وعدد اللہ تعالی رشتی نظام لیکن دیر دخل کنن نپوئیگی
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ارگل چور سید موسیٰ علیہ السلام مخبلی زوانے تاو برابر زوان شو ورکرمگا دتا پویا د فیصلو علم د دین وکذالک نجزی المحسنین اور دا سے بدلا ورکومگا خیستکار کا ان کو تام ودخل المدینة على حین غفلت من اہلها اور داخل سے موسیٰ علیہ السلام خار د مصر تا پا وقت غفلت کی دوسیدن کو دائینا فوجد فیها رجلین یقتتلان نوی مندو پائے کلی کی دوسڑی چی جنگ کاؤ هذا من شیعته وهذا من عدوه دا اوسڑے د قبیلی د موسیٰ علیہ السلام نو دا بل داغ د دشمن نو فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه نو فریادو کو دتا کس چی د خاندان نو پا مقابل دائے کس کی چی د دشمن نو فوکزہ موسیٰ فقضى علیہم نو پا مکو آغل را موسیٰ علیہ السلام نو ختم کا اللہ تعالی عمر داغم قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین ویل موسیٰ علیہ السلام دا خودے دا عمل دا شیطان نام یقیناً شیطان دشمن نے گمراہ کا ان کے لئے اخکار ہے قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لا ویل موسیٰ علیہ السلام اے ربا ما نقصانوں کو دخبل زان ما تا بخنو کی نو اللہ تا بخنو کرام انہو هو الغفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی بخن کون کے رحم کون کے قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین ویل موسیٰ علیہ السلام اے روام پس سبب دائے چتا احسانات کری بمان ہشرے بنشمزو مدد کا ان کے دا مجرمانوں فاصبح فی المدینة خائفا یترقب نو سبائے کو بائے خار کی یریدن کیوں انتظار کو فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ ناگہا سڑے چھ مدد غختلو ددن پرن بیائی چغی وحلے ددان قال له موسیٰ انکا لغوی مبین ویلدتا موسیٰ علیہ السلام یقیناً تو خامخا سرکشی اخکارام فلما ان اراد ان يبطشا بالذي هو عدو لهما ارگل چیرادو کڑ موسیٰ علیہ السلام چیرونی سیہا کس چی دشمن در دوارو دے قال یا موسیٰ تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس وے لغے موسیٰ تغواڑے ما قتلے لگا چی قتل کرے تا یوتن لرپرن ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين
تنواڑے مگر دا چشیت زوروری کو ان کے برے ملکی او تنواڑے چشید اصلاح کو ان کو نام وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى راغے یو سڑے دلری طرف ترے خار نمنڈے والے یا قال یا موسیٰ ان الملأ یاتمرون بک لیقتلوک ویویلی موسیٰ یقیناً مشران در ملک جرگ کئی ساپ بارکی دیر بارش طاقتل کی فخرج انی لک من الناصحین اوزاد در ملک نائقیناً تالرا د خیر خواہ نیم فخرج منها خائفا یترقب ودے داغ دے نائری دن کو انتظار قوم قال رب نجنی من القوم الظالمین ویلے روام بچ کی ماں قوم ظالمانو نام ولما توجہ تلقاء مدین ارگلاچ مخیکڑا طرف د مدین تام قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ویل امید دے رب زمان او بخی ماتا برابر لار د مدین ولما ورد ماء مدین وجد عليه أمة من الناس يسقون ارگلا شرو رسیدو بود مدین تام وی مندے دائے پخوا کی او ڈل دخل کو نام سیراب والحیغی اخبل سارو لرام ووجد من دونهم امراتین تزودان اوی مندو دائینا اخوا او دو زنانا منکو لاغی اخبل سارو لرام قال ما خطبکما دو تو اس کار دے ساسو چساروی نو بگوئے قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر دی منگو بکول نشو گولے تردی پورے چی واپس راشی دا نورشپن کی واپس لاڑشی راشپن کی او پلازمگا بوڑا دے زوڑم فسقا لهما ثم تولى الى الظل نو دو سیراب گراغی لرساروی پخپلا او بیائے پنائی حاصل گرائے او سوریتان فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ویلے رب زما یقیناً زم حاغتا چرالے گی تما تس خوراک محتاجم فجاءته احداهما تمشي على استحياء نراغ لدتا یودائی جنکونا را روانو بڑے رحیاوان دے قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا دیویل موسیٰ تیقیناً زما پلار تارا بلیم دید پارا چی بدل در کی تال را دے وزدائے چی تامن لسراب والگریم فلما جاءه وقص عليه القصص ارگل چی دیر آگے آغتاو بیان اکڑپا بانی اخبل تفصیلی بیان قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین او سیرم کو دلتا بشوت دا قوم ظالماننا
قالت احداهما یا ابت استاجره ویلیو دائے دوارو جنکو نائے پلارا دے زان سر مزدورو گردوام ان خیر من استاجرت القوی الامین یقیناً غراہا چتزان لمزدور جوڑے دا طاقتور امانتدار دے قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین ویلغ یقیناً زوارم چپنی کا سردر کم تا یود دی دولڑنا علان تاجرنی سمانیہ حجم پدی شرچ مزدوری بکے تزمان سرات کالام فإن أتممت عشرا فمن عندك نکو پورا کرو تا لس کالان دا بستاد طرف نیسانویم وما أريد أن أشق عليك ازن غارم چس گران کار کے دم پتاوانے ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین زرد ابم میں تمال را انشاءاللہ دنے کانونام قال ذلك بینی و بینک ویل موسیٰ بس دا لوز دے زماستا درمیان ایما الاجلین قضیتو فلا عدوان علیم ہر یو در دوارو نیٹو چما پورا کر نوی جاتے کول پماوانے واللہ علی ما نقول وکیل او اللہ دے پائے خبرو چمنگوائیو زموار فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا اور کلا شپور اکڑ موسیٰ علیہ السلام رستن نیٹا روان شو سر دخبل کورنینا نویلی دا دا طرف دا تور غرنایور قال لأهلهم قصوا إني آنست نارا ویویل خپل کورنیتا ایسار شے یقیداً مالی دل دے ورم لعلی آتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون کی دیشی زراؤڑم تاست دے ور دخوانس خبرم یا روڑم سروٹ کا دور دی دپارا چتا سوزان گرم کے فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة ارگل شدے راغ غور خوالا آواز و تورکڑش دغاڑی دا کندنا خیغاڑا پا میدان برکتی گی دا طرف دا وننا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین چھے موسیٰ یقیناً ز خبری کو ان کے مستاثرہ ز اللہ رب العالمین یم وان القی عصاک او غرد اخبل امساریم فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعاقب ارگلیش دولی دام سا زرزر خدیدام گویا کدا چمچمارو اگر زید شاک ان کے اوشادن گدل یا موسیٰ اقبل ولا تخف انکا من الامنین ویل اللہ موسیٰ مخامخ شو یریگا ما یقیناً تید آمن والونا اسلک یدکا فی جیبکا تخرج بیضاء من غیر سوء
ورننا باس لاس بل پگریوان مخبل کے رو بوزیات تکسپین بغیر صد نقصان نام وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ اور جوخ کددان سراخ پلے مٹے پوخد یرکیم فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ نو دا دو معجزات دی استاد رب دا طرف ندی فرعون و غٹانو دا قوم دا غطام انہم کانوا قوما فاسقین یقیناً اغیدی قوم دیر نافرمان قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون ویل موسیٰ علیہ السلام اے ربا یقیناً ما وجلے داغین یوتن یریگم شائی ما قتل کی را پودل کی واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا ارور زما ہارون السلام دیر صفاد زمانہ بجبہ کے فارسلہ معی یارد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون نولے گا دے ما سرا مدد کا ان کے زما تصدیق کریم یقیناً یریگم چدا خلق بما درو جنگنی قالا سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما ویل اللہ تعالی زردیک لکم زشتا مٹ ستاپر اور سرام اور درکم تاسو دوارو لرا یورعوب نشیر سیدا فرعونیان تاوسط اس ضرر بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون زید وارا زما پا موجزاتو تاسو تابدار بغالبین فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات ارگل شراغ دی تا موسیٰ علیہ السلام زمون پا موجزات اخکار و سرام قالوا ما هذا الا سحر مفترام ویل فرعونیانو ندی دا مگر جادو زان جو کڑے شوے وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین ان دا اور ادلے منگا دا خبرات توحید پا مشرانو مخکنو خبلو کے وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدى من عنده اویل موسیٰ علیہ السلام رب زمارے خپو یا پاغشا چراوڑی ہدایت ترا خاص داغد طرفنا ومن تکون له عاقبت الدار او پاغشا چوی آغد پارام خان جام دکور رستنیم انہو لا یفلح الظالمون یقینا نشیبش کے دے ظالمان وقال فرعون یا ایہا الملو ما علمت لکم من الہ غیریم ویل فرعون غٹانو دا قوم زمان زنیم خبر تاصل را پبل مددگار زمان سیوان فاوقد لی یا حامان علی التین نبل کمال رائے حامانا پخٹو بانے اور فجعل لی صرحا لعلی اطلع الى الہ موسیٰ نجوڑ کما دا پارائے و دنگ زیم دیر پارا شوخ جمزو پہلاہ دا موسیٰ پسیم وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ایقیناً زگمان کم پد درو جنونا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ علو یوکڑا دے فرعون و دد لخکروں بازمک کے پنا جائز سرام
وظنوا انهم الینا لا یرجعون وعقیدہ و ددی چری بمون طرف تارون گرزولی شیم فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ونیو منگا دغ فرعون و دد لخکریم اغرزول منگا دی بدریاب کے فانظر کیف کان عاقبت الظالمین نو گورا چسرنگش آخری انجام د ظالمانو وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون او گرزول منگا دی لرا پیشواگان چھ دعوت کئی وورتا او پرز قامت بدی سر اسمداد نشی کے رے واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين او پرلا بسے اولے گمون پدی بسے پدی دنیا کی لعنت او پرز قیامت بہم دی دبد حال نویم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ یقیناً ورکم گا موسیٰ علیہ السلام در کتاب تورات پس آئینا چھ ہلاکڑم گا پیڑے مخکنیم بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون دا کتابو دلیلنا دا پوئے دا پار دا خلقو ہدایت و رحمت دی دا پار آئیچ دا خلق نصیحت قبول کی وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسى الامر وما كنت من الشاہدین نے تو مغربی طرف کی کلچ اسپارمگا موسیٰ علیہ السلام تکار در رسالت انے تو د حاضرین باغ وقت کی ولكن انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر لیکن پیدا کرمگا نور پیڑائے نوگد تیر شل پائی بانی عمرنا وما كنت صاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين انوے تو دیرا پا مدین والو کے چیز دکڑی تاغینا زمد آیتنا لیکن وہ منگار لگن کی تالرام وما كنت بجانب طور اذ نادینا انے تو پتور پجانب دتور کے کلش آواز ورکم موسیٰ علیہ السلام در کتاب ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون لیکن دولی گلی منگت رحمت استاد رب دا طرفنا دید پارا چی یرور کے قوم تا شند راغلی غیتا حس یرور کے ان کے ستان مخیم دید پارا چی دی سنسیت قبول کی ولولا ان تصیبهم مصیبت بما قدمت ایدیهم فیقولوا ربنا او کنے دا خبر آئیچ اوبرسید خلق تس مصیبت پسودائے بد عملونو چھ مخی لیگلی دی لاسونو دیم نوائی بعد دی مصیبت پا وقت کی چھے رب زمون لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین تاولین ذالک منتا و رسول نمون با تابداری کڑے استاد آیتونو منبود ایمان والونا فلما جاءهم الحق من عندنا نار کل شرائع دے خلق تا حق قرآن زمد طرفنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ نویل دی بیت راس کے ولی نور کی دی نبی دا بشان دائے چور کرشو موسیٰ علیہ السلام تا
اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل، آیا دی کفر نو کرے پائے کتاب چی ورکڑی شو موسیٰ علیہ السلام تمخی دا قرآن نام. قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون، ویلیو دی داد و جادو دی امداد اکڑے دیو بل سرام، ادیوے منگا پہر یو بانے کفر کوم. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. تدی تو آیا بس روڑے تاسو یو کتاب چد طرف دا اللہ نبیم او ہدایت والی دری دوارو کتابون نام نصبا داغی تابدار شم کتاسو درشتینو نام. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. کدی استاس خبرہ قبول نکڑیم نپوا شائقیناً دی تابداری کی دخواہشات اخفلوم. وَمَن نَّضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اور سوکھ لے گمراہ دا شانہ شروانی بخفل خواہش بسی بغیر دا دلیل دا اللہ دا طرف نام. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالی ہدایت نور کی قوم ظالمان ہوتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً پر لبسی بیان کرے منگا دیتا وینا دا وحی دید پارا شدید نصیت اخلیم. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، آکسان چی ورکڑو منگائی لر کتاب مخی در قرآن نام ای بائے اخبر کتابانی ایمان روڑو. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، او کلچی لستکی دا پدی بانے دا قرآن دی وی منگا ایمان پدروڑو. انہو الحق من ربنا، یقیناً دا قرآن حق دے زمد رب دا طرفنا. انا کننا من قبلہ مسلمین، یقیناً وہ منگا مخی در قرآن درات لنا اسلام لرن کی. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، دا کسان ورکی دی شدید دا ثواب دا عمل دی دوچن وسبب دائی چدی صبر کرے دے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، او دفقی دی پا خیستکار سر بدئی لرام او داغ مال لچمون دیل ورکڑی خرچم گئیم. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کلچ ووری دی سبے فیدی خبریں مخڑی دائنا. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وَإِذِ مُنْ لَازَمُنْ عَمَلُنَ دِيَوْ تَاسُ تَپَارَ اسْتَاسُ عَمَلُنَ دِيم جدائی دزمن استاسو ترمیان. لا نبتغي الجاہلین، نغاڑو منگا مرگرے یا خبر طریق ولد جاہلان سرام. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یقیناً تو اے نبی نشے رسول حق تا چال رائش خوخیت، لیکن اللہ تعالی حق ترسی چال رشواری. وہو اعلم بالمہتدین، اللہ تعالی دے خپویا پہ ہدایت مندن کو. وقالوا ان نتبع الهدى معك ان نتخطف من ارضنا، اوائی دا مشرکان کم تابداریو کو دا ہدایت استعمر کرتیا کے اوبا تختولی شوم دخبل ازمکینا.
اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا آیا زین دے ورکڑے مونگ دی لرا حرم امن والدے راخ کلی کی دی شائے تا میوید ہر قسم رزق دے زمون دا طرفنا ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دینا نپوئیگی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا اور دیر ہلاکڑی منگا کلیم چد حدنا تیرشو بلیخ بل جن دنیاوی کے فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ندغدی دائی کندرات او سیدل پکی نرشوی دائی نرسوم مگر سلگواخ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ او منگا آخری وارثان دائد ملک وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا انو استعرب حلاک ان کے دیٹو لکلو تردیش لے گلے دائے پمینس کی اور رسول یسلو علیہم آیاتنا شبیانی پدی بان آیتنا زمون وما کننا مہلک القرى الا واہلها ظالمون انیو منگا ہلاک ان کی دکلو مگر پدا سے حال کی چدائے اوسید ان کی ظالمانی وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وهاج درگڑشی دا استسسیدنا دا معمولی فائدہ دا جون دنیاوی اور ڈول دا غیر وما عند الله خير وابقى نعمتنا شد اللہ تعالی سردی غردی و ہمیشہ باقی افلا تعقلون آیا فسعقل نکارنا لیتا سوم افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقی آیا غصوک چی وعد کرم واسر وعد خیستان واغم خامخ کی دن کے دا غیرین کمن متعناه متاع الحیات الدنیا پشاندہ شاکی دیشی چھ فیدی ورکڑی مغالرا فیدی دجون دنیاوی ثم هو یوم القیامت من المحضرین بیاغد قیامت پرز وید حاضر کرشون بازاب کے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَپَكَمَرَزَ اللَّهِ بَدِيتَ آواز ورکیم نو بوئی سشو زما شرکائے چتاسو دعوی کولا چداد اللہ شریکان دیم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا وبویا کسان چی پرش پائی بند وینا عذاب اے رب زمانگا دا کسان دی چی گمراہ کری اغوینا گمراہ کری منگا اغویناہم کما اغوینا گمراہ کری منگا دی لران دی گمراہ شوال کسنگ چی منگا گمراہ شویو تبرعنا الیک ما کانو ایانا یعبدون من بیزاری پیش کو تات ددینا نو دی من لرا عبادت کون کی وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم او بویل شیر او بلے شریکان ساسو چ بندگی مولا کولا دی بائی تاواز ورکی نائب اس قبل والیوں کی دی لرام
ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون او بینی دی عذاب لرام نا افسوس بکئی ارمان دے شری ہدایت مندلوے توحید وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ او بکمرش اللہ بدیل آواز ورکی و تبوئیم سرنگی جواب ورکڑو تاسو پیغمبرانو تام فعمیت علیہم اللمباء یومئذ فہم لا يتسالون نو پڑ بشی ددینا دلیلنا دری بدغرم دیوا دیو بنا تفوسنم نشکولیم فاما من تاب وآمن وعمل صالحا نو چاچ توبہ کرے د شرک نہ ایمان راوڑے او عمل گڑی مطابق د سنت فعسى ان يكون من المفلحين نو نزیدہ شابئی د کامیابنا وربک یخلق ما یشاء ویختار عرفتا پیدا کئی سجیو واڑی اور کئی سجیو واڑی ما کان لهم الخیارا نشتر مخلوق لرائس اختیار سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون پاک دے اللہ اوچت دے دائنا شری و سر شریکان جوڑی وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون اور افسا عالم نے پائے چپٹی ددی سینے آغا شری اخکار کئی وهو اللہ لا الہ الا ہو او خاص اغا اللہ دے نشتا اقدار دبندگے سوا داغنا لہ الحمد فی الاولا والآخرہ اغدر صفتنا دخدائی تولی بدنیا و باخرت کی وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او خاص اغلرا اختیار دے فیصلو واغتبہو گرزول شیطاسو قل ارائیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ وآیتاسو پوئے کو گرزی اللہ پتاسو بانش پا ہمیشہ تروز قیامت بورے من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء نسوک دے اختیار مند اللہ نسوا چراولی تاسو لرا رنا دنورم افلا تسمعون آیت تاسو خبر نورم قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة تو آیا تاسو سوچ کرے کوگر دی اللہ پتا سبانے روز ہمیشہ تر قیامت روز بورے من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی نسوک دے اختیار من دا اللہ نسیوا چراولی تاسو لرشپا چھپائے کے آراموں کے افلا تبصرون آیتاسوین انام ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ادا وجد رحمت اللہ نا جوڑا کرے ساز پاراش پاور دید پارا چرام کوئے پائے کی او دید پارا چلٹائے سفضل اللہ او دید پارا چل اللہ شکر کوئے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اب کم رد شواز بور کی اللہ دیتا او بوئی
سشوا شریکان زمان چتا سدا کولا دائی دا شرکت ونزعنا من كل امت شہیدا فقلنا هاتوا برهانکم اور باسو منگا دا ہر امتنا شہادت کا ان کے نوبو ایو مشرکان تا روڑے تاسو دلیل نخبل فعلموا ان الحق للہ وضل عنهم ما كانوا يفترون دی بپوشی یقیناً حق دا خدائی توب دیو اللہ دے اروک بشی دینہا شرکا شدی صدرو جوڑول ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم یقیناً قارونو دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نام نزیاتیوں کو دلی بخلاف کے وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوى اور کڑو منگاغتا دا خزانون دمر مقدار چی یقیناً چابیان داغے بدرنی پیوڑلا خاندان دا قوت اذ قال له قومه لا تفرح کلچویل دا قوم دا خوشحالی مکوا بتکبر سرا ان اللہ لا يحب الفرحین یقیناً اللہ تعالی نخوخیا خوشحالی کا ان کی بتکبر سرا وابتغ فیما آتاک اللہ دار الاخرہ اور کوشش کا پائے کار پاغسیس کی اللہ تعالی درکڑے کو رستنے ولا تنس نصیبک من الدنیا اما یہ روا حصصتا دا دنیا نام واحسن کما احسن اللہ الیک اور احسان کوا لگسنگ چی اللہ تاثر احسانات کریم ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین عملٹوا فساد کو البزمک کی یقیناً اللہ تعالیٰ نخوخی فساد کو ان کی قال انما اوتیته على علم عندی ویل قارون یقیناً راکڑشی ما تدامالنا دوجہ دا علمنا چی خاص ما سر دے اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واکثر جمعا آیت نپوئی گی چی یقیناً اللہ تعالی ہلاکڑی ددنا مخ کے د پیڑونا سوک چی سخدو ددنا پطاقت کے اوڑیو جمع کو جمع والا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون اور تپوس بنشی کے دے دا گناہن دلی دا مجرماننا فخرج على قومه في زینته نراود دے پخپل قوم نے پخپل ڈول ڈال کے قال الذين يريدون الحياة الدنيا ویلا کسانو چی غختے جون دنیاوی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم ارمان دے مونگ لروے پشان داغ مال چور کرشے دے قارون تا یقیناً دے خاون دبرخی لوئے دے وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا او الائے کسانو چور کڑے شوائی تا علم دا توحید ایمان تبائی دا تاسو لرام ثواب دا اللہ دے بہتر آشا لراش ایمان لریم عمل کی بتابدار سنت
ولا يلقاها الا الصابرون انشی ور کے دے داسی ثواب مگر صبر نہ کوتام. فخسفنا به وبداره الارض نخخکم گاد لرا در ټول کور لرا بزمگا کی. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نو دل راحس ڈلا چ مدد کڑے دسرا دالان سیوام انو دے بخپلا دبدلا سن گنام. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. اور سبا گائے کسانو جرمان کرو دد مرتبے پرن ویلے ہے افسوس یقیناً اللہ تعالی فراخی رزق شالر چوڑی د بندگان خپلنا تنگئی. لولا من اللہ علینا لخسف بنا کیسان نکڑے اللہ تعالی پمگان بیم پزمک کے خخ کڑے وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. تبائی دا دی لرا یقیناً نشی بچ کے دے کافران. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. داکور رستنے ورکو منگا داکور خاصائے کسانتا چنواڑی لوئی کول پزمک کی او نفساد کول. والعاقبۃ للمتقین او انجام د خوشالے دے د پار د متقیانو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها. آشا شرات لکڑو پخکار پخیستان د پار بئی غرا ثوابنا دائے دوجیم. ومن جاء بالسیئات فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون. اور چاچرا رات لکڑی پبدائے نو بدلا نشیور کے دائے کسانو تا چاملون کڑی ناکارام مگر حغا شدی سنگا مالون کول. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. یقینا غزات چی فرض کرے بتاوانے رسول قرآن خام خا واپس بگزی تالنا زید واپس ایتا. قل ربی اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبین. تو اے رب زمان خالم پاشا شرات الکڑی بہدایت او پاغشا چی بگمراہ اخکار کی. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. او میں ان لرتائے نبی چراو بر اگلے گلی شتا دا کتاب مگر دا وجہ دا رحمت دا ربستانا. فلا تکونن ظہیرا للکافرین. مکے گا تو مددگار دا کافران. ولا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک. اواد انڑی تالر دا کافران دا اللہ دا ایتوننا پس دائنا چ نازل کرشی دی تاتا. وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين. اداوت کوا خاص پل ربتا مکی گا دا مشرکان اندرڈلنا. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو.
اور آمدت شموعد اللہ تعالی سرا بل مددگار تام زگنشت حقدار دبلنی سوا داغنام کل شیء حالک الا وجہام ہر یوسی فنا کی دن کرے ما سوا د مخداغنام لہ الحکم وإلیہ ترجعون خاص اللہ در اختیار دے فیصلو خاص غتبو گردولی شیطاسو